Tiqsimuyuntinpi warmikunapa punchawninpim yuyaymananchik llaqta ukupi ruwayninchikunamanta. Runakuna niraqlla amachasqa kanankupaq hinaspapas derechon kasqanman hina kawsanankupaq. Chaymi Tribunal Constitucional campañata hispichichkan. Warmi, derechuykita riqsinkichu sutiyuqta, hinaspa virtual tapukuyta churarqun. Internet nintakama tapukuytam suticharqunku, willakuyqa atiymi nispa. Chunka tapukuykunam kachkan warmikunapa derechonmanta. Hinallataqmi tapukuykunata hispirachinku ley kasqanman hina, Peru warmikunata kallpanchanapaq. Kay campañatam Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma ñawparirqachin hinaspa minkarukun Estadopi hinallataq llaqtapi hapaq atiniyuq warmikunata. Violeta Bermúdez Valdivia, huñunasqa ministrukunapa umalliqninta. Ruth Shadi, Zona Arqueológica Caral Wasiukupi umalliqta. Dina Paucar, Huayno Taquiqta. Vania Macías, Asociación Cultural D1 Huasi Pajarichikta. Sofía Carrillo, periodista hinallataq activistata. Ruth Buendía, Ashanin Kallaqta umalliqta. Hinaspapas Renata Flores, Trap Niskata, Quechua Simipi takiqta. Tukuykunapaqñataqmi Tribunal Constitucional yuyaymananapaq hayarikuchkan. Runakunapa derechon amachanapaq, hinallataq Constitución Política nisqaman asuykunapaq.